Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Meeple. Moje ime je Boris i u ovom videu ćemo objasniti kako se igra Haligali. Haligali je nemački klasik, igra nastala 90. godine i ona je preteča mnogih igara koje su danas popularne, poput Jungle Speeda ili tako cice. Radi se o igri refleksa koja je namenjena za celu porodicu. Mi je često preporučujemo kao dečju igru, ali ljudi je koriste kao party naslov ukoliko igraju samo odrasli. Što se tiče igre, vrlo se jednostavno i brzo igra, vrlo se lako postavlja, tako da hajde da prionemo na posao i objasnimo kako se igra Haligali. Haligali je igra namenjena za 2 do 6 igrača koja traje oko 15 minuta. Namenjena je za uzrast od 6 godina i više i da biste je postavili potrebno je da ovo zvono koje se nalazi u samu igru postavite na sredinu stola. Čak postoji napomena u pravilima da koristite neku tkaninu da stavite ispod zvona ako već nemate čoju, pošto će se učestalo zvoniti i da ne slučajno ne oštete vaš sto. I sve karte koje se nalaze u kutiji treba ravnomerno da podelimo igračima. Može se desiti da ne bude baš ravnomerno, da u nekim brojima igrača neko dobije kartu više. U tim situacijama igrač koja ima kartu više će da krene u rundi. Kada se karte podele, igrači nemaju pravo da pogledaju koje su karte dobili, oni nemaju uvid šta se na njima nalazi, oni jednostavno dobiju jednu gomilu karta koja se nalazi licem na dole. Kad dođe red na igrača, igrač će da okrene prvu kartu sa svoje gomile, tako da je okreće od sebe, kako ne bi imao uvid, kako prvi ne bi vidio šta se na njoj nalazi, nego bi svi igrači istovremeno videli šta se na karti nalazi. Zatim će da nastavi sledeći igrač u smeru kretanja kazaljke na satu i tako će igra da se igra u krug. Ovo je vrlo brza igra, brzog tempa, tako da nema neke pauze između tih okretanja karta, treba da se to radi u nekom brzom tempu. Kao što vidite, na kartama se nalaze razne voćke i poenta igre je da kad se u otkrivenim kartama nađe tačno 5 identičnih voćaka, tačno 5, igrač koji prvi pozvoni će da nosi sve karte. Tako da u ovoj situaciji ovde će se naći ovih 5 voćkica i bilo koji od igrača za stolom, znači nebitno ispred koga se nalaze karte koje smo sabrali, koliko god prvi pozvoni, taj igrač će da nosi sve otkrivene karte i postavit će ih ispod svog špila. To je pozitivna stvar, treba da skupimo što više karta jer je pobednik jedini igrač koji je ostao sa kartama na kraju partije. Znači kada ostanete bez karta, suštinski ste eliminisani. Znači šta je poenta igre? Poenta igre je da kako nastavimo da igramo, evo recimo ovakva situacija, karte će da idu jedna preko druge. Znači sad sam možda već treba da zvonim pošto imam 5 šljivica, ali evo ga, ovo je dobra situacija. Da se sada ova šljiva okrenula, imali bi 6 šljiva i ovdje suštinski niko ne treba da zvoni. Ali kada bi se nastavila runda, ne želim sa ovom kartom da nastavim, a ni sa ovom, kada bi se nastavila runda i sve su šljive, i ova karta se preklopi, u ovoj situaciji imamo 5 šljiva i znači, iako je bilo 6 malo pre, znamo da se karte preklapaju, ko bi prvi pozvonio, nosio bi sve karte i sve koje su okrenute karte i stavio bi ih ispod svog špila. E sad, ukoliko neki igrač ostane bez karata, on je suštinski i dalje u igri, sve dok ima nešto u gomili ispred sebe. Znači da je neka ovakva situacija, nema više karata da okrećem, ja sam i dalje u igri, sve dok imam ovu gomilicu ispred sebe. Ukoliko se desi da je neko pozvonio, ja sam izgubio ove karte, u tom momentu sam eliminisan iz partije. Ukoliko se desi, a često se dešavati da neki igrač pogrešno pozvoni, znači nije 5 voćkica u zbiru, nego je manje ili više, taj igrač ima penal, to je jednu kaznu koju mora da odradi, to je da sa svog špila svakom igraču da po jednu kartu, znači i svi ti igrači stavljaju tu kartu na dno svog špila, tako da eto, to je još jedan od načina da ostanemo bez karata. Igra će se tako nastaviti sve dok jedan igrač ne ostane sa svim odnešenim kartama. U principu to je to što se tiče igre Haligali. Radi se o jednoj brzoj dinamičnoj igri koja je sjajna za decu kako bi brzo skapirali koncept sabiranja i mi je najčešće predlažemo u tu svrhu. Tako da to bi bilo to. Ukoliko imate neka pitanja, tu smo na raspolaganju. Kao i uvek, do sledećeg videa. Doviđenja.